ایوار باش بینرین هجا و خوشتوی بینرین بادینان صد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین چارکا دیا مهنگش نفی کدوش بوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران و کوی نزانن که برنامه روزانه تیتا پیشکش کرنود و روزا جیدا امراد بین میوانداریا کسانه کیان چند کسانه بوهای که دویری گفتگوهای بیتا کرن چه او گفتگوهای یا گریدای بی پروژه و یانج یا گریدای بی زانین و زانیارین میوانین میان روشه با پیتر خدمت کرنا هوین هجا و خوشتوی ابرو کم رابوین میوانداریا دو ماموستای زور برایس ماموستا زور برایس علی مصطفی جاودیری سیاسی و دکتور زور برایس دکتور ابراهیم احمد سمو اندام پارلمان کردستانی آنها یا خود بابت می ابرو که دل سروی چندی بیتن چارنویسی پارلمان کردستانی همان دم دا چارنویسی حکومت حریم کردستانی دی چه بیتن نرونشتنا پارلمان کردستانی و نگنگ شکرنا وی دو خواهیگا وی بری وی خلکی وی ملتی دتا کیره کی مفادارش وی چندی کو پارلمان کردستانی هولی بیته ها کی بوه اگر کو اواویگا وی چه بوی دیر کفتن اندام پارلمانی و نرونشتنت ات ایک هولدا کی بوی اگر هجماره که دیا بسیارین وکی و آنها یا خوده دیش هر دو برای زاهی تکرن هینین هجا و خوشتویشی شیم پریوان جماره وین سر شاشا مدیار هین پیوندی مبکن سبارت بابتی هر پرسیاره هوا هبیتن دی هر دو میوانین زور برایس جا بیدن هین هر دو کمامستا گله گله بخیراتن سر چاوا افرو بوی بارا بازین زور سپاس مامستا علی عزیز جنابیت وراهیم ام بیجین کی اگره چنکو جنابیت وکو چاودیره که سیاسی پاش از دی همان بسیار دکتوری جیکن کی اگره کو پارلمان کردستان گهشتی قوناخا افروکه یا حاضر کو امتداد جین نرونشتنا پارلمان تارات ایک هولدا دویر کرنا سروک پارلمانی چه باش چه خراب مهم سروک پارلمانی دویر کرناوی کی اگر بوه سپاس دست خوش بو بجاره کرنا بابتی که پیوندی داره بجیانا هر تاکه که روزانه کردستان دام مخابنی و که از بو سالک دمه و که نج پارلمانی برو دست بیو کتن بلکو پنج هیو درواز بین کو روش حریم کردستانی سرارای بیری کو مبخودو قیرانیت هری مزنو مطرسی دار هبینه شوانا جی هم قیران آبوری که زیده ترش 2 سالانه برو که همی حریم کردستانی وگرتی و کارودان آوی جو رنگ ودان آوی یا پیوندی دیاره جیان هر تاکی که حریم کردستانی دا قیران دویجی دیاره و ما 2 سال در باز کرن شرکه یه کارساتی الگل مسترین رخراو تروریستی لسران سر دیانی اوجی گوت یا رخراو تروریستی داعش مخابنی و قیران دیف ایک هات نوه شوانا جی بریا 5 حیوانه قیران سرکاتی حریم دیسان زیده بو غیر هر دو قیران دی و هنیجی بدیت نامن دست پیکی بیکو روش الحریم کردستانی سیستم سیاست حریم کردستانی که بر شالا وکا مترسی دار کرنه دا جوانا جی او هزن تایبت کردن سریداری کرنه که پاوان کرنه الگل کوی سیستم حکمرانی حریم کردستان دا بکنن بدیت نامن او در پرسیارا ایکی ورد گرن که دیبیتن و قناغی دا کساتیه که حکیم حکمت بشه سرداری گلبان همی بویرن ایک لیف ایکت بروک حریم کردستان گرتنه که افروج کجی رنگ افرو مطرسی دار تر بیتن دهی مطرسی دار تر بیتن اش بیجوری همی روزه که مگوهلی های برکا کنالت راگا هندنه بویره کادی جوینه کادی لودکه کادی دردوره کادی سر حریم کردستان خریکه کتو ریل برتا ونداد بیتن به هندجی کی بر بسیاره تعطیل کرنو راستاندنا پارلمان حریم کردستان دیت نامن همه آلیان سیاسی بر هر کی مسئولیت خواهد ده های لی اکتو هیری بکه به شکجی دبر خدای نابرا دولانی سیاسی دا کو بیا اگراویری ابروکه هزکا سیاسی حسابی لیب کده یعنی السر بنیاد نظریه پاوان کرنا کوی سیستم حکمرانی حریم کردستان ده جبوری هیچ ریک که عالیه که دید نداده و ریک السروکاتی پارلمانی بیت کردن و اوجی بی دیسان اگر کو هم پارلمانی که ناوندا ایکی یا شرعیت بدانه همی
ناوەندی دیێنی سیاسەت هەرێما کوردستاندا حکوومەتە هەرێما کوردستاندا و سەرۆکاتی هەرێمەژی مخابن ئەو مابی دەستی هەرێما کوردستاندا ئەو ژی نەهایە ڕاستیە و نەشێتن ئەدا کاروبارت خۆت ڕۆژانە بکەتن کە ئەڤروکە نەخواستمە هەمی تاکێکیت هەرێمەدا پەروشی وێرەیە دەکەنگی جوان هەمی قەیرانە قورتاڵ بین دەکەنگی شێن پروساما سیاسی جارێکە دیکەوی دەسەر سکی خۆی درێز ڕۆژانەك و لێژانی پەرلەمانی کوردستانی دەست بکارنەبە مخابنی بە دوازدەیدە ئەپروسە هەمی کەتە جێ پرسیارێدا کێ بەرسینگرتما بێ پرۆسێ کرد دیتما من یا بەرچاوێکە مخابنی بەژی هەواڵ پارتی توی دەرگەهیدا کە دەبیتەن کۆی پێ پرۆسێ یا پاوانکری بێتەن هەشکووەکی بەرز عەبدوڕەحمان مزیۆری بێژیتەن پارچە هۆزانەکە خوددا یعنی هەشک و خوێنە هەواڵێت مێت پارتیش خوێنە پیرۆزە ئەژنابێتن و خوێنە خەلکی دژی ئاواشێلیا جوکا بێتن سرە دەریکردن بێ چەندێدا برینێت خەلکی چارەسەر ناکات بەلکو کەساتیەکە و تاتە چاوەڕێکردن وانەژی کەساتیە بەرز بارزانانی کە عقلمەندیەکە بەرفەر و حەکیمانە سرە دەریێ سەرگەل بێ پرۆسێ بکاتە بە بدیتنا منە هەژی چلێ نەچوێ ئەگەرمە پێنج هەوژی بۆ ڕاندبن کو ئەمە تووشی بەرەڵایەکی دەبن لێ نهکەژیدا ئەکرد پێ حەکیمانە سرە دەریگەل پێتەکردم دیتنا من هەمی هێزەکە سیاسی تەنانەت گۆڕانژی ئەوت ئەڤریکەک و ئەدگۆڕەپانە حکومڕانی چوونەش دەرە پەرلەمانێوان پەرلەمانتارتوە چوونەش دەرە سەرۆکی پەرلەمانی ڕێ نەهادیدان دیتنا من ئەبخۆ خوشدا ئەکرد و ناخێواندا بخینە بە پەرۆشی وێرنەکە ئەڤریکە هەرێما کوردستانی بڤێتە سودانی ڕێگە ناچیتە یعنی ممکن منە تۆ بشەی بڤێ عقلیەتێ بێ پرۆسە هەندەیە مەزن بڤێ عقلیەتێ هەمی ئەفناکوکێتیت کو دەردورێمە نها جاران مە هەپەیمانیەک هەبی کە سەرەدەری لەگەل مەسەلەدا ئەشکن کە دەبە خودت هەرێما دەردورێمەدا خەریکە سێ هەپەیمانیەتێنە دروستکردن بە هەر ئیژیکێ شەڕەنی خاوە ئەلسەر سنووری هەرێما کوردستانیدایە ڕاستە خۆشی یعنی ڕاستەڕاژی هەرێما کوردستانیشدا بیتە بەشێکە شوی تەمنی هەندەیە ئالۆس باشە کی دەوێت هەنێوی تەمنی هەنەیە چارەسەر کە دەبێت ئەگەر هەمی هێزی سیاسی جارەکە دیل سەر مێزایەکە گرۆڤەر نەڕین نەخوارێ بێشێک هەرێکی هەر ئێکە ژوان سەرکردێت هەنێ ئەزمونە خۆ هەی تەجروبا خۆ هەی ئەدگەلێک قۆناغت بەریانە هەی دەبدی نامەندێشت ئیزافاکێکەتن و ئەلگەل جەنابێ بارزانانی بشێت لێ پرسی چارەسەر کرد بەڵام حکمت پێدێت بەڵام ئەگەرش دەردە حکمەتێت تنێ مەسەلە پاوانکردنا یا سیستەمی سیاسی بیت قەنەعاتە من دەبێتن ئەم چاوەڕێی کارەساتی مەزنتەجی زۆرجان دکتۆر جەنابێتە وەکو ئەندامێکی پەرلەوانی گۆڕان ئەتبێژیتن وەکی کو مامۆستاژی بێژیت یعنی بیشتن پارتی ئەفهەمی دەسەڵاتە ئەفهەمی جهە پاوانکردن پارتی بێژیتن گۆڕان خراپکارە بوو چه جارانیەتاوێ ئاسافی نەبوو وعد و سوزدانە خەلکی و 4 ساڵ هەرچ نەبیێت ئارامگەیەت خۆشگوزەرانی بۆڤی خەلکی هەبن لێ نەشیا نیڤەوە 4 ساڵاژی بەتن و 2 ساڵ بین و ئەمێ vێگاوێت بینین کی درستە دکتۆر سپاس بۆ vê mêvaniyê ڕاستی ئەزیش ئاخفنێت کاگالیت دوماهەیە بێژم پارتی خۆ جەنە نابینێت و خوێنە خۆشی بەحسی هۆزانێکی چونکی ئەو هۆزانوانە وەختەیە ئەو بێژێت ئەزت گەل هۆزانوانێکی و کە هەوزانوان هۆت بشتە هۆزانوان ڕەنگە بۆ هۆزانوانی دەزت بۆ مرۆڤێکی سیاسی و چاودێری سیاسی ڕەنگە ئەف عیبارەیە گران بێت بێژێت کۆ خوێنە پارتیا جنانە و یادیە جۆک و بژیت هۆزانوان وێت بژیتن و كاك بالوقت جارديلك سياسي بيعرفني بيجد معناه تأييدا أخذ بارت الشعر عبد الرحمن مزيد يتكتب شاعر يجوز اللي شعر ما لا يجوز اللي غيره البربي كاندجي از باوان رفضت كم بيفا باوان اگر قران بخوا بيجد كاك بالبل هكا قران بخوا بيجد براستي از جارديلك سياسي كو واضح واشكرا السيستم يكيتي جوكاتافي غافي یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا چوو بەیاننامە نەدەکەتنە کۆ پارتی کۆتەدا کردێ بەێت بەرامبەری جاردێرێکی سیاسیە نەوەکو ئێکەتیە خەلفیەتاوی باگەڕاوەندێوی جێگرێ مەلبەندەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بەستە پرسیارێکە ئایا دکتۆر شت مە پێناسایەکە
ابرو که یا رول پارتی بنیتن بله بله چوا يعني السرداري مدفيا من قبيل كير وخلق يجي بلا بيشت اواكو سروك برلماني وغيريا نهاتي كاركي خرابويا بس باشا بو دائما دي بنوي خاله ناچنا خالا پیشوي یا کو بريطانيا وامريكا وهميد عين سياسيات ششي سبيدي رشتنا خواري وتكات سروكاتيا برلماني كرين كو جلسه خو تاجيل كان اكشنبه سروكاتيا برلماني مصربو الا بين شنبه يعني باشا كيش كودا دا باشا اللي نفرس بين شنبه سرقر بايا دنگدان هاد باكرن و دنگ صالحه فكر كرنا غوران دا هاد باكرن دا هنگي وضع عقار كردستان بلف كيفش دا خرابتر في قبله الدكتور تمام طبعا دا خرابتر بت و قال دا خرابتر بت جبر چونكي نيت تصافنا بوينا نيت تصافنا بوينا فجبر هندجي از بينم اواكو سروكي برلماني برگرما صوتنامه قرارات بارتي وبيدنگ بونا سروكي برلماني سليمانيه كو هما موقفك جنور قلت الويري نقول دا توارا بي بوضعي دا بچم باشا تو سروكاتيا برلماني بكي تو سليمانيه رنشتي بي تو نويسينگه كي يرنشتي بي ومقررات بارتي بين الصوتين وتوي گرما اگري داجو ويا واضح شي بالرساله برايتي كتيت واضح بنكو طرفنا بينت معادله دا برايتي قرتو طرفنا بينت معادله دا صور كومالكا جنجانا جي باجري بوفي مواجر هكذا لك دافجي او قضايا مقر لي صوتن بشتين جيب 2 ساعات مسافه قضايا كاديتر مجموعه عيني مجموعه شون وشكر الحمد لله حقيقه اسايش وامنيته وبجداربونا كارايا كتير اجتماعي كردستان بيزن خوفا شيان وضعي راجرن ماويتش له هالساعه هذا كوبيتا كنا بنا بين خالك ابو هلوستك بس بومنا جرانا چاودێرێکی سیاسی ئەو ژی زمانێک کۆدەتایە باخوت کۆ پارتی دەوێت خۆ سەپین سەربانە حزابە ئان پەرلەمان نەڕیشتە خوارێ پەرلەمان هەتا دوژێ ڕیشتە خوارێ بله دابت بونمونه لجان برلماني يك دقيقه راوسيانا آسایی دکتر آسایی برلمانی بله اما کوکاک علی بيجي راسته ام تشافرين سلوكات برلمان بسلوكات يا خفر انت خاري بروجي اصل بندست منه يا صبر يا سر بدن يعني حتى يا سلوكات يا هرم يجيبوا هما راغاندنا وقت بيجن يا لا يعني ديتر قالك ذكرنا بدكو بارتي قال هديدانا بيو بيش وقت جناب سلوكي سيچار چاپ كيفن خدا بيش وقت اگدار يا برلماني كيديا بنسا اگدار يا برلماني كيديا كوتي دا كار بكن ليتي دا كار نهض بكره البلهندي بالنتيجة أزل رأيك بما حوالي برايخو علي كوي بان أحزاب السياسي هليك سبورو من يدخوه كذبين هليك يبقى باراخو بل برسج في وضعي يعني معقولة دوا أحزاب السياسي دا عقل ومنطق حكمة شو وهما عم همي زمانه زفر باخمنه دي ثابت بيجم شويدي جمني قلتي دي چار جها بله اشاعت از دمه چاکسازی سیاسی چاکسازی قرآن گرتیجی بحث کی بومن وکو ابراهیم سمو او چاکسازی کو قرآن نهلا هر کی بالرابط چاوا بوینه چاوا نبوینه هاد ناصر که پرلمانی نه ده تبلیغ ده و قرآن به شکلی بفکر سلیمانیه ادبینم وضع کردستان اجلای نفسی و خلق شقام کردستانی رحته هک وضع ابو دی وگاوه اف موچين في خلقي بين دانان بقناعه من هذا قاوي موچين خلقي بين دانان خلق هر هاج باس حبتنا ماينه تنه موضوع دارائيه خلقيه بس اوجي نكيشاكا بارتي بي سبب يعني كيتي بي سبب يعني حتى قران بي سببش نحيا موچيفا بكيشاكا ابوريش منو بحزاب السياسي ما هميش كا مسطره ام توجوينه اشاره دايك علي خلقك خو جيلش قد موضوعي دا بيدخو جيل نكت شركي ابصابات دي يخويناويه داعش امكانات الماديه بردست مجي استنزافون وبخوش بختانه جي از ویر پیامک اجرای کابادینان ساده دیگه این پیش برگیت من چونکو براستی وقتی قیرانه چه بوی ام همی سرفراز مترسام او پیش برگه بل بته کدو و پیش برگه پارتیا و کیتیا پش دابینی هیچ لا وانا جهه هلوست هبو سرویدش يعني مديت النبون وكتب لحظه جيب كي كومك فرمانديت يد لشكري وبارا بترجع يعني بارا بترجع كتو ساكا لستا نافا
يت هزا يكتين اجتماعي كردستان بون أبيت كو أم القلم الدن هزا حفتي وهزا حشتي أم القلم الدن الاتدابون وأبي كارتكنا كامزن جنابي سلوكي كير وبياما جنابي سلوكي واضح بو كو مادام ما في كسان بفيشنج شري هنا في خلقي هنا كو في فكرة تداب كان لورا كاك بلبل سبب عام ام همي هلك يشمل جورك جورا سببك خويا بس بلا عمل بير نكن بلا عمل بير نكن همي حزابا شاشت خوتين بس قوران اش انجامي كي اصرارا و كو جلسه برلماني نشته یک شنبه بین شنبه بکن اول دیف خو بینه زور جان از دهمه و سیدا من پیوندی هنه دیپ کورتی ورگرم کاک وارزانی وار باش دست خوشی تو حرکت لکم زور سپاس بس دنگی کاک وارزانی بچک بلن کن هکر کورتی کاک وارزان تبسیاره کبی کورتی بخراتنا بالنوان ورزه بکن زور متابعه مش کردوا زور هواتي شي خلشي بعديان من كان لحد كان لكم كمان بو دكتور آيا كنتا يعني داجر كردني خاك يعني داجر كردني خلق وداخاتي خلق شونا من بأتصار بو دكتور باولا من بداته من أولا كان وبحثي ستاندري بعد ذلك ديمقراطي كردستان السنة سليماني من لازم شيء أولا لبعضنا بعد ذلك كردستان القرآن السلطان بلو حساني بو زرابي دكتور وبو برابري خوشي فكرة هاي التركيز كان قاطعية شكلها لكن أنا لا قيراني كان يعني بغام تشربون عليه اجي نظام شبيهت آن دنگی ودرس هت آن گلک بلد دورا آیا کردستان تركيز كان الكرد حاليا بعدين بقول لقر بغداد كان متشكان بله بله كان بالبلاد ما بله 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 من هاشتايا عليك بغار متشابه من بريوا باش آية بابن بقول لقر بغار دعم سب النفرتون تكلم لو تكا مبرز واحترام تركنا كان يبان لو تركنا دي من بغداد كان بيستوش لما متكمان بودريري يعني من أنا من ديك السيارة أشريت بس سروشي برلمان مثل نظام دنگی کاک وارزانی گلک وفي ميري أمريكا كان حتى ساعات شيء بياني كان يشتغل من تسارق لنا كم أو أمريكا كان على برجواندي قال لي كردا دانشتني على برجواندي خويا بو ما بسيارك بو تنادي أجر فروكي برلمان أو برياري أمرك جي أو روج جي بس اسمم نویتم کاک وارزان دمی من گلکی چیت من بیتن پتریا برادر ورگرم اوین ایوار باش شب باش چانی باشی سر چاود من زور سپاس کرد بله از خوشحالم پشک دارم از خوشی با بابت سب خیر زور سپاس فرمو امین خان راستی بس بابت پسر ایان میوان فرم بیا میوان اکیدی شاد با سودی ویدا بله همه سایدتی بزودنا قرآن شاد با بزودنا قرآن امین خان الفيري اویل کو بشین بشین گنگشل سر بابت بکن بلکو الفيري نینه نشيان نشيان بلكو كسي وصانه بكو الري بيدرا وبيت الفيري وما باخبيت فرمو بله عادية بس عبارت چاپسازی و معنا آریشه کریما کردستان تایبتی دو ماهیه دا آریشه هم هریما کردستانی نینه آریشه هریما کردستانی دسته که سالا را بردو آریشه هاتنا رعج بو سر باشیر کردستان آمدن بس مخابن ام دبینی هندک لانی سیاسی آریشه اینا نفسی اوین خان هکرتا بسیاره کبید هکرتا بسیاره کبید چون کودمی مایی چی تو بسیارت مایی چیشتامه بس ایک بسیاره گاهندی خدا از خاصی جنابه دکم که کسک بید با خویتنگ نشن من مافنا ده هکرتا بسیاره کبید ام بحثی هنده ناگن قیران ام همی زانیه و دو ساله چون اومه همی ها قیران دی اوین خان هد برزای من رخنال پارتیشه من نبی من رخنال پارتیشه پارتی من رخنال پارتیشه من رخنالی بسنه کومه های یکی دین اجتماعی های رخنال بزید نوابوران های دستایدتی آریشا سرکی کی بوه کی آیا تشت زانی مسئوله کورنامه نسته کی بو آریشه اینا باشیره پرسانه خود میشه بسیاره هر دو کاری کی بوه من بسیاره با هر دو برای ذاکری کی بوی جرس اسلامی کردستان آیا کی بوه آریشه اینا باشیره کردستانی تایبتی سروقاتی هرمی تا پرلمان تا حکومت بله زور درستو پاس بوده اوین خان از نکو او از ناهیلم کز باخوید از تیلم همی کز باخویم برادران از حس کم همی باخویم و از حس کم پتریا پیوندی ورگم بس از حس کم
هیچی هست کن وقتی یکیش ما باخ بید بلا بسیار هبید بو یکی برسر بیتدان چون که همی زانین روش چوه و هم ندی هر دوباره کن روش و صعب بسری مهمی هاتی ما مساتا گلک تشتیل دفخونه بسای ام دل تشتیته في راين كا او تشبون توصى اشارات بداي حقيقه فاشي دهينا برسبب بسبب برادر قال رزمن بو جناب دكتوري ك بشك او ناف خلا برلمان در رنگ پتیر هر کسی کش ما آگهی اش الفيرا وشافان شار هي شنو قال جيت لحظه بلحظه تني اوامد فيها يعني براسي او ابرك ملاتي متى تدار باز بيت جريان الباساوا اجبوير تو بشي لانك تهمت بار بكي دبیشین 12 چو تی پریو درواز بو. امریکا تا که تحریم کردستان دیت نامن یش کوی پروسه سیاسی تیر بوی. یش همی سرکرد تحریم کردستان تیر بوی. جبر کوی به خودت روزانه همی روزه که غیران کازیدت بیتن السرخم و کوفانی دوی. به هندشی رازگویی کردن در حق وی ملتی دیت نامن باشترین قازانج کتوی رازگویی. هشتی روز حکومت هریما کردستان وان قیران دا ریش نخونه گر بورش نخونه گر مجیلی جارسه که نپرسه سرکاتی هریمی بی سرکاتی هریمی خلاص پاسا ورگرتن که نه مشرعیت دانه که به هی حوالی برس یعنی افریکات هریما کردستان دا تاکت هریما کردستان دا یبجیان خوب باوریتا به دیهی گود نگاه گهشتی همین که حوالاتی هبیت ویدو حکیه دا چوه سامانخانه چوه فرنه با 1000 که نانا اینای 1000 وینه بیابدت خدانه فرنه جان خلکی یا هر تاکی ابر که اول مصدرش همی تساکی جبه هنده جیب دیت نامن وقت ام بین بحث الویرد که نبه بجنه پاوانکر نادا صلاته خدمتا کسا کنه چاکسازی باشترین چاکسازی اوتول گل ملت خوی رازگو بی فرمو تو پرلمانتاری بون بیجه الوان هر دو هیوا 10 و 11 دهات هرما کردستانی چی بیه او نفت چند چویه چند هاتیه برگرتن و کی بچو هیو بو هیوه جماره که روژا یا درواز بیتن سر مهانه یت کارمند هرما کردستانی خریک اید بنا 4 هیو خریک اید بنا 5 هیو به هندجی او روشد افریکت هرما کردستان در دور هرما کردستان ذکر وقت ام بجین جناب سروک هرم چو سعودیه بجمن کیل هرم کردستان پیاگه دیچه اتکرین اری چی بیه خلقی دید ندخود سرطانک بو ترکیه ها تکر دو سرطان اری کیت زانید کی بو نلگل اری او لعنه دی سیاسی هر پیش لعنه دی سیاسی کو شریکن همی الگل از گل پرسیاره که برزانی ما مجی گود ام همی بر پرسیارین و رنگه هنده جارا اگه از ویری بکو اتجاه که سیاسی ناقل بلام گل جارا ناق خدا از خمه کامازن ارسال ایکتیج حساب کن برچی چکو ایکتی نابیتن افریکا پروسه دا خوبی دنگ بکتن همی دا صلاة لانه که سیاسی بتنه دا بیتا پاوان کرن همی عردکیش دا بجن شریک فعلا شریکن دبید بیدن بیشتن از قبیل ناکن دبید بیدن بیشتن باشه اف سردان تنی چیه دید هرما کردستانی روی دتن آیا هرما کردستانی درو بروی پارچه بو نکادیش بیده و آیا امدی کرکوکش دست ده آیا دی هرما کستینیه دا درست کردن آیا دی کلبون اما ادوی معامله دا چیه به هندشه از دیستان زرمه بری پاساور گرتن جناب دکتوری بو اپروسا سیاسیت افریکت هرما دا تیتو چید خدمت ناکه دوید ام رازگو بینگل ملت خدا ملت منان اللي بيه هزرات جانبیت کتین مطرسیه دا ام دیسان جاره قدم الزبرینه و دیسان آیا خطاباریا که بيه خطاباریا گوران بيه 12 هیوی ای پشتی هنگی ایمانه دوید ام برنده خارج چاره سری که دکتور تبحثی خالک و گلک آگرین کر یعنی راسته ما ام بیشین خراب کر هر ایکی بیتن خراب کرو کشه چه بو گوتی نرینش نخاری رینش نخاری سرو که پارلمانی باشه پشتی هنگی بو چی کسی نبو اصلاحب کتن ضوابط ما ليك دير نكبت من نصات اخنيت كاك علي راديت كو او كسد هي نشا هزار خاصه منابكرت بارتي سببه انا ايران سياسي سبب دكتور كاك علي دا بجاز بشكل رنكم تم مجال دا تدري خو خفتي دي مجال مش ده تو وصلت شويه دا كانما بارتي شوي اتفاق قال سعوديه وقال لقال تركيا كريبي واحزاب سياسي باشه تبو يادينا بيجا خوب وقت مصدر قرار الكوي قشتي الهمي احزاب السياسي المصدر قرار الدف اوباما يكون بوينو همي لاين سياسي قال دا بوينا بو تشيتو تسخيمنا كي ومظنا كي دو هر حزبك سياسي
اجندات خويت هين وسلوك هرمي وقت تشد دعوات رسمي دولتك دعوات كريتشيت شخص بشت وشيت كسش قال خنبت وشيت قال خبطنا باشا كي زمان دتتا كويكيتي هاجنينا باشا كيد بيشتتا سؤال من اوا كانجي بارتي يكيتي بزربهر كريش اش مواقع ومناصبها بشكل مظن كوفيدافي هما يكيتي خوبيدان كنا بابتي كو ايكيتي زوار كي زربان يعني سيرفي واقعي اخذين حتى شنو افك كيش ما صدر زوار ازد بينم خوش بختانه وبعقل حكيمانه دستت يكيتي اجتماعي خوش كو ایکش اگر سرکیه تهمنیا وضعی کردستانی اش انجام پشتی 12 ده چونکو دام ببیجن گورانه وقت بیجن قوت اوتوی رابو بهزر کر چونکه تصویرات بلاف کرن بله تصویرات بلاف کرن کو برید گوتن ایکیتی پاشکویا پارتیا و طبعا خطابا ایکیتی واضح بو پاشکویا کسینینه تصخیم اعلامی هاتا کرن با یکیتی پاشکویا گورانه خطاب یکیتی بیاناوی واضح بویا نه پاشکویا گورانه و نه پاشکویا پارتیه گورانه وصا خلقی خونیشادا کو اگر اس من مل سلیمانیه 24 ساعت ایکی دا خونا گوران او بو کو دی یکیتیش حکمت صاحبت باشه حکمتک یکیتی بخو بر ببر دار بدر شهید و رابون و رنشتن و هپشکا و کردستانی نرابط سرا تقدانا علاقتها دو حزب سياسي خوكتا طرف دست خوش نخو كلا طرف دستي بارتي دا چونكو اصلا يد حكمتي دا بويا يعني انما وضعها شنيش دربه هات يقول يا بارتي السلام عليكم قرام خير بتشي يعني افجي بو تاريخ بو يجيتي بو يجرتو بو كومال بو فالا سياسي الشيان وبالانسي راجرن كو خونكنا طرف يبيتشي بو داخل خير قوتين فيلا سياسي فيلا سياسي ليه دي سبب ام دي زفر نوي چنده امد قيرانك عام دادجين هنده قيران دستت مدانه هنده قنات دست مدانه هن مناك بچي دي برادرك الفيسبوك هنا بخاري كل سعودي القطاب خانه بريك امتحانه چكليت دنا چكليت دنا طلبات چكليت دنا يعني مخوش برسبك سدام قلت باشا ما ابجي زحمه الكردستاني نير تشتي ارزان چكليت و تشتي ارزان خرمه و تشتي ارزان شيره و ابا 5 دقيقه بريك تحقيق كلمه قطابيه دا قلق جديد بد هنت تشتي دست مدانه بل دا هاتي دست مدانه ناف خوي او قلق واضحه يعني قناعتهم قلق يا فرع وكو ارقام وكو تشبه اخوار الميديا بابو دا هاتي ما فيا باري بس نوع الاخوار تينا خواري كاك علي باور بكلمه كومبونيت انجمن وزيران دا وقت تقول خدا بتا وزير وكي بيجني قرتوي كو نوينري وزير بيوانداد نابلا برلماني وحكومه هرما كردستان دا بسيار داتا كلام باشا قلت ترازيش وزير سامانه سوريش كان قلت ارقامه او برميلو او باري بو مال اجتماع مجلس وزراء دا قلتي انه شو وزير نقولتي لنا نيكيتي قلتي ونينا ني غوران قلتي ونينا نه كمال قلتي ونينا نه بارتيش قلتي ونينا قلتي است عامل القلوار قامت كم درسته بس چلپش پردته تكرن اس وكو ناف جرگي برلماني دا ناف وضع سياسي دا هر تشتكي قيران هبت طعن ثلاثه دكتور مفيد اس حقيقه بمسار بابتي يعني از قالك لي دير نكفه جنابته وكو اندامك برلماني بس بو من في تشتي ديار كي يعني بيجين كيش لان سياسي تشيت دستوی دا کوه قیرانا وگاوه رینشتن پارلمانی بردوام بن والله چهار سری هبیتن خلق دلیوی مرتاح هبیتن نه بسیار اکلانی نیه اکلانی سیاسی اکلانی سیاسی نشده بکن درسته مثلا بنمونه حزام پارتی کودنگی چی نه حزام سیاسی پارتی صبایی کوبونه بکت هاتا کرن نه هاتا کرن یکی تی بلا وگاوه بشتور پارلمان نخادر نخاره نرلو گوران بشتور در نخ اوا رنگل پشتی سری ساله وکو میدیا وکو چامیشی که دق على اجي چاودير كي وكي چاودير نو كان دا برلمانك تيتا قلتن كو هدا تشتت نيتنا بيش عندك نرمي هبيت نرمي ان شاء الله هبيت وما تشاوي مل نرميه ملتي ما كان قلتي بن هندي بارتي كيتيا كبيره هو بيت تشرب براكوجي دابون ملتا ظلالمند بو معاملات زياده بون دوله الاقليمي بتر شكل بارتي كيتيا قلتنا كرنو بردوامي دانا روش بدل وفيغا فيجي ام فيت بو مجوبش ويبد موميجي بيجن بارتي ويكيتي حتى ابرجي وحتى قناخه كاديجا دريش ابا هردو تشين و بالانسي راجنا بسياره جنابته قوتي
بارتي ويكتي كيف موجود رينا خواري ودانستاندنا كحكيمانه وبجرعه رخنه لك ودبقنا سر استكي بلندو يكتي وان كي ماسيا بيشتا بارتي بيشتا يكتي وهر دوب اك دلوب اك يقين بين بابتي بقناعه من بابت دي سرقل قناعتها هم قناعه بوش قناعه ما هم كرد نمنا ابا اسنان نتيجه كلام اخركي بس امكو كردك جوير دربك اسندان برلماني بارتي وكاك علي جافديرو يكتي ازبكو كردك از حس كملت خريج بت از حس كم قيادات السياسي اكبت بس وكو حزب وقت تتكبي برشالاوه كتهمادا يعني بونمونه يعني مبيسيره يقوران بونمونه حتى حد هستي دا خوزا چاكسازي يذكر اعلاميا ما هم حزب اقول چاكسازي وقت اللي قابل چاكسازي حكمت دست بكرين قلت يا بنا چاكسازي ملف نفطيه باش سر جواب ملف نفطيه ملفك قالك يا جرينجا چاكسازي لوي بدن كرن كا رون كربن جهشت وي حد دي قلتي فيد ملف نشتیمانیش دسته پارتی بده داره اوش سر زمانه مثلا سروک فراکسیونا گوران شوید باشه یعنی حتی یه حدی ملف نشتیمانی نه پارتی و نه کیتی و نه گوران و نه کومال ملف نشتیمانی ملف کی گشتگیره هکت همین پرسادا ما خلافه بنو املک دیر کون نشتیمانی دانینه یعنی اگر بونو منتور گری بونمونه يعني هناك بتشيك بالي كاز بمدفيري دا من جهدانه كي خسته خبرك كاك شالا وعسكر ميديا سيمينار كده شاف كيفنا كده تقولتي اجر مسعود بارزاني اعلان دولتها كردي قلت سي اي كي مدرسه خبرين كاب استيجهشت من شو قلت يعني هل كسكي اعلان دولتها كردي بكات ام خرب دولتها كردي كان اتويري دا نمزايدات بارتي ونيكتي ونغوران كشمه بسريك نبل بو دولت بنا كردي وفعلا جي فيت قناغات تقارتن وبينم جي دچارچوف بشكوالي سادا تشتر مزنت بو كردا تنكرن وبلا ام نترسنش كيشا كردي ليه بس ام بلاد موجود بن ام جانا خلقي خوشكن جانا خلقي دانا موچيه بقناعه من اجر امشين تامينا موچي في خلقي بكن باور كيف خلقي ماجي تشي 10 صاله شارعت بشكل بيسر بربن تشي تدك معمل تاخير بن تشي تدك تشي بس ابا تاك كسيكو كاك علي بحسكري تاك كسي ما تويش دس خونه دي قلت تاكش دس خونه تاك تشيا بجيوي جيانا بجيوي جانجي از بريكا ميديا بادينانسات داخوازش حكومتها هرما كردستان كم ريشنكا ديا بلاز بيتكرن تشي هي قرضابط وكيل كردواليان دينابط بقرضابط تو دولتي فرق انا شمي قابش مكاك علي ترابه معاشه 4 موظف هبده شان يدانين بس كبشت از دولتم مش يدفت زورچان البلد هم داخوازش حكمت هرما كردستان كان هينه يخو همه امکانات خوی پیوندیت خوی دولی با و شکر الحمدلله پیوندیت دولی بهزن فرصتك باشه يعني امريكا كان بريطانيا امريكا نمسا كان تركيا يعني دولتك دستما بقدر تاريخنا قرضاده وامو تشيد موظفات خدني ما هند نفطه هيك وتراوي قرض بكت وزياده ترجع ما مستا شرع ام بيجين براكوجي هو لديماي اعلان سياسي گليك ودو كومبونه و هر دولان سياسي بارتي وكتي گليك كومبونه و بيجين چاكسازي صالح بك هاتن حتى ديما اتشتا چيبو وگاوه جادا کردید بیجیتن از باوری مجی گلک افا راستی دیده هر گاوا سرکرده این ایکی این همی حزبالان سیاسی گلک کمبون دی کشه چاره سر بیتن اری اف کشه وگاوه چه بود شرع براکوژی مازنتره گو اف سرکردت گلک کمنا بن یانجی هشتا زیه بلا خلق هشتا باجاوه چندی بدتن و هشتا کبیدت قیرانا دا پاشی وقتی گشت هستی ام دی روی نخارد گلک زانیه اكيد ام همي پروشيورينه کو ابروشا هريما كردستان توج بوي جار سر ببيت كومبونو اك جار يا همي سركردين مازن همي لان سياسي تو بيجي چاره سر نابيت اكيد جي يعني او قورجي جي خدايا يعني نفس كشتن بلام نكوتو نفس برسي كرنو ارزاق جي قطعكي اوش جي خدا ابا نهاجد هريما كردستان روي بوي ابدينا من شريه كي شريه چي كمترنين الشرع براكوجي جبركو افروكا حميتها كيكت هريما كردستاني توج بو هذا بهندج من دسبيك جي قوت حكمت يعني كساتيه كيف حكمت قالك جرينكت هريما كردستاني مخابن افروكا هريما كردستاني يا والا بوش في حكومتي بهندجي قالك مدينه العراق بريانها 2005 طيبجي حتى 2011 او ناكو كيت كتنا ناف او شري روبروي قال قاعده تاكرنو قالك كومبونت لوتكي هات نكرن
قال جربوا همي عشائر العراق هند جراجي بو سني هند جراجي بو شيعة جبوري بشن خلوي قناخية تبهرينن نهاجت هريما كردستان ده بهند از قالك السربري كو حكمت قالك الزرو نهاجي بديت نامن رنشنه كالوت كي الرنجة بشتن 5 صدي اش قيرانة هريما كردستاني كيم بكتبه او از بجي برنجة الرنجة ناخي هوالن بارتيج دا اكيجي ببي اجندايت خو ناو اجندايت خلق دي نازانن مد وری ام توجی قیرانه کا نباری و نمتمانه بوینه و بندجی اگر تونی که تماشا بکی همی بریارک یاد اکلانه کی دهاتی درست کردن هاتی پاوان کردن اگر افریقا همی افسرادانه تینه کردن همی عالی دین سیاسی البری قیران سرکاتی حریم درست ببیتن مهمیادید جناب بارزانی وقتی دم سرادانش دروت کرد چه بری چوبان چند وقت تا زوری و گل همی عالی دین سیاسی ترنج تخاری نوعا ما آرامیک خوب دیده و که روش هرما کردستان همی پید آگهن یا برف آسوه که باش وچیتن لی افرو که هیچ کس که نزانیدن از برانبری آفنا خوش بر بسیاره سرکردات یا یکیتیج نزانیدن و کان افرو که افهاد نچونه تینه کرن چیه؟ بو چه دیتا کرن؟ هرما کردستان اتوریکا میدیای دم همی زانین شروع وکرنات بوده نکرن و روشکا گله کانالا باره دیدی به هندجیم اگر ابروکت هرما کردستان ام جد بین که ام خمخورت یه جانا خلکی بین هرما کردستان دا دبیت ام ترازگو بینه با گله جاره وقتت بیجم نشافافیت یانجی اپروسانه که چاکسازی ارچنده دستپیکه که گله که متأخره لی دستپیکه که باشش خراب نینه بله بوچید بیجن مثلا چاکسازی اوه ادباده که نفته تا بیده کرن جبر که هیچ روناتی تا تدانی نه هیچ شفافیت تدانی نه برو واجی وقتی مد گودی سیاست نفته هرما کردستان سیاست که فاشله گله که بخویاری بید کرن ام ده سر بخوی آبوری ورگیرینه ده سر بخوی تا آبوری تو 20 میلیارد قرارداد کردی سر بخوی تا آبوری تو بو 20 سال دی اختیار بن باردور دولت دور بر وکه همه قناعت خواهد بجمنی که هرما کردستان یا کتب بن مودای سیاست ترکیه سیاسی آبوری بسیاره کسی کش مبکته بندش ویرده حکمت ویرده تو آسل بپساریتی تا که هرما کردستان دا حتی در به هرما کردستانش دا خو افریقا قتل عامه کن با کوریتی تکرن مانا برد مینایت کرد افریقا دربش کرنا یا افرین مادیسان نخه مکامه وکو میجو بو ملت ما وکو کرد که واتا بری تو بیر الوی هفر که بکه وکو افسرادانه گلک سروشتینه دبی تو بیر الوی که کمونه کالود که دایخی همه آلین سیاسی جه برد تدا پشک داره سوچه ممستم دیوه هر دو پیوندی و این بلادی ما یک پیوندی بند باب رسولی وار باش باب رسولی کرم که ایوار باش باب رسولی الو کرم که باب رسولی برام خیرات نامه بانه تاوت که زور سپاس سر چاوید من عزیزی بلا بابت یا سر چه بو زحمه نبیده باب رسولی زور سپاس بوده چون که بشمیشم بابتی هم تاخوین هست نشیم حتی بوده خرکی بجمه و ام دی کاک حسینی برگری کاک حسین زور سپاس بوده کاک حسین کرم که الو مدبیا از بس مداخلات که بکم گل دکتوری وان سرچاوه فرم و تشتکی بین مدینا دکتوری بجمه تیری هاش برسینی نه و از بجم بس بلا بس بیتن و شعارات الضربات چیبونا دولتی و حق ماهیتی شاید سازی اوت و محاربات فسادی الجندلی بکن حتی تنگی محاربات فسادی الجندلی بکن تونی نرمه و اندام سرلمانی تو وکیلی ام وکیلیتین مدن جدخوید دانیتا و تیاسین خارب قسمه و تیاد درز بشی فحقانی که چکریه تکشی محاسبات جندل چید بکن اره کردستان جمهوری قطلاتونه کسی که دز ویریدانیه و چند بر فرسکی شاینن نکتو دوره رقابه را بدی ریکا اعلامه غیری ریکا اعلامه و چند جندل چی شاینه برلمانی و تگازیتی نوتو بشی کاره برا تشکیل بینه بوچون آتگه بشی بیشم اره بابا نکهر بر فرسکی مهبیتن تو زانی راتی بیویچه و امتیازات پیچینه و مخصصات پیچینه و تو بحث بچید که چوا از مثلا خدان زارود بم و مثلا زارود تبن و شیر بیتن و از هر خوب بگم ناوی دولتی ما ارکان دولتی چنا موثر دولتم بس از لیمای من اعتراف نکری
دولة سلطة بيكتس وبشعبي بيكتس وتقليمي بيكتس من هرسي كتين السلطة مو الشعب مو التقليم مجي شو ما حقا تنجي من هذه الدولة وياسين خارج بسنة ويدرس بالجنوب بل زور كاك حسين ممنون جنابي تمام بسيارة قشت أنا كنت كندش كاك حسين دس بيكن بلاست وكيد بيجنس تقدير ظروف سؤال كرناوي كم بغض النظر هي دار مجلس سياسي نش سوالاوي نش توجه كسياسي بت دارمو كهولاتيك سؤال كربت اگر سياسي بت تعليقنا كم چونكي يا واضحه اگر هولاتي جبت عند برسفيدن وكي هولاتي برسفيدن برامبري كا ما تشكيليا كا ما چنگندل گرتينا كا ما چنگندل نكنيا او تشيت صباحي سردان نبيسينغا برلمان كردستان بكتل دهوكي دوا فايلو ازبارا هولاتيه دي نشادن كا ما چنتج بلنكرينا وما چنتج بينا برلمان كردستان واگر سبارت کسی من شخصی جیبت اسیوی دارم بلا باگراوند من سحکته کاس چند سپیدا طایواری خدمت کردن خلق خودم دو دولت بون و نه دولت بون انجام دا بو اعلان کردن دولت ضریبه خویا هی کاک علی وقت تو اعلان دولت بکی ویت کاک حسین و ازو تجی حساب هندی بکن دیرنینه وصاب صانه هی جیبت کاس اعلان دولت بکم هما خلق بدست قطانه بوم بیتو و بشتمنه و گینی کتمن و بتخالیک و جانا کا خوی پیش کو چید بتم ام کردن قیرانا کامازن دا بس دیتنامن وکو تیگشتامن بلا قبیل کنش من وکو اندامه که پارتی دموکراتی کردستان نه اندامه که پارلمانی و چند سال دس مواقعیت بلندید پارتی دموکراتی کردستان دا مکار کردیا و اندامه که دسته بالای راگهاندنا پارتی مسعود بارزاني سروك هرما كردستاني بقناعة من وي قراري نادت چونك قرار شميجة الدليدا ابويا لي هطا بربيت خونا بين تصورا من بربيت خوي ديتنا من يا كسوكي بربيت خوي ديتين شجامي بان جولتي مكوكيت نخاصمة چونا دوما هي امريكا چونا دوما هي امريكا كو بزاوا غورانا حاضر يكيتين اجتماعي حاضر و پارتی دموکراتی حاضر بودند قال اوباما دانش نخاره قالك حوالت خوشيتين بس او حواله از نه مكلف ومنه مجازم از ميديا كار قادر دا بيجم قناعه من همي بروك خوشن وضع سرراي بقيرانا داراي سرراي بشر دا عجدا رنگ شر دا عش لذاتيه كالموضوع كي كلي دولتا كردي بيت بيش چونكي شر دا عجدا ما اثباتا جدارتا و فكره غلطه جهشتيا اوروبا كو هما بس ملاتك انه كدت كشن برسفك جلك كرد بوسوالك جلك او كاك علي هر هاد قلت حكيمانه وبريارك حكيمانه بس نظام تحفظ كرنا قلت كاكا بينش لو تكرنا خاري بين سركردا راسته دي بيجي صديح البن طبعتي ملتي ما وصانا كانت شرشه بنا دوم على جداك جهشنا هيك حل دي اوران يكشبيت بس بير نكا كاكا من او حكيمان او حكمه ما هي جاران حلت بو شر براك وجيه تيشات بيدا بابوشي شان جانيك ما جلال طلباني هبو بلا بيت تجبينك ما مسعود بارزاني هبو جلال طلباني بتلفونك جناب سروكي تلفونك ترنشتريك دا لنان خوارنك دا صاحب قرار هبو ايديولوجي تكلي بونا لاينت سياسي وفكريه جدايت يكيتيه مام جلالك هبو همي داغرتن ابنابته طعن بو يكيتيه بس هكر افكسا ام بيجي خدي عمري هم يادرش كت هكر ام بيجي نما يعني بحاله قناعه كاك بلبل ما قيدان حكمتي دا هي راسته ما بقى بازي براخو بيجم اد بيجم برز سروك هرمي كاك مسعود بارزاني صاحب حكمه وصاحب فكره وصاحب سنجكي بالفرها ويتشكرني وتجربه اثبات كي قال جارا بارتي تصحيح دا يكيتيا تصحيح دا انها حكمته بيجبت لدي سبب يعني سؤالك بجي قالك شيرت كارو شروع كارا قالك فشار تخسن سركدات يا بارتي قلتي والله هين هما بتري جانا سياسي بريفت بن يباني ناتشبت افا غورانا افا نوشيروانه افا فلانه نوشيروان ببينات اشتابيجي ديتن سي چار رينشتن كرن دسيكه كل ميديا دركتن سي چار ندر كتن الميديا او ممكن بو سركداتيا بارتي فيا شراكتا سركردين سياسي دبرياردانا نجتمانيا كردستان دا بدن لغرور بونا
سەرکردەیەکی معەنێک و من سیقەت دایە هەمی تش من بەر ماڵاخۆ هەمی گوتینێ دهاتش چێت بۆ دناوەی کاک مەسعوددا و بەڕێز مام جەلالدا غڕۆڕێ مام جەلال نەتگرت غرور مام جلال باور کل نمونه کامازن کاو حکمتا کو وقتی بویا آلوزید ناوینا سرک حکمت دانن مام جلال اجتماع خویا سرکداتی کتیرا کو على اساس اندام سرکداتی دی کنه شر و ناچه بت و وتی کتی سرک حکمت بت گوتی کی سرک من حسم کی سرک حکمت نشي ما بازان سرک حکمتیه في حكمت دابو احتمال بدرم ميديا داد بيجن باش ابراهيم سوبا و چو مجاملات جاري ازبو بينريد بعد ناسات بيجم مواقفت من هلوستت من نيتن دينا كودهي كو فراكسيونا يكيتي بارتي برلمان دارش نخوار نيتن دينا كو والله يكيت اس هر بيجم كردستان امايا افريكا اك تاك كو گشتي اك داس بين سر بسره اگر كو گشتي ایک نگرتی بن پارتی ویکیتی هر جارکا ملت مدید پارتی ویکیتی یه شرکی دا او ترسامزنه و از بارتیم شو قناقی درکت لا امنی و تصورا من کردستان توشی چو قیرانت یه شر براکو جی نابت تازه خلاص بس شلاي قيرانا ما مزنا امني وداعش شلاي مو تدخلات تقليمي شلاي مو قيرانا ابوري وجلاي مو بالخداني ان شاء الله الشيفيت كم افشاك سازيت حكمتي كريم يعني وكو ندفاع بس قال بيخي كاك حسين جو اشاره بيدا يتير هاشي برسينينا قال خلكي ما كاك علي دابيجن مسؤوليه مراتب توات فولن عندهم برلمان فولن دنيا مدير عامه متقاعد دنيا مدير عامه اس خد بيجم عكسي خلكي حكمتها هري مش ولا كباشكر كوش وادس بيكر شكو امري ما نشرين ببودنا في مجتمعي ده ريه بربرسو مدير عام ووكيل وزير برلمان وابد خاون منصب ينشرين ببودنا في مجتمعي ده از بيجم شكي باشكر كو او ريه بلكي خلقك مش بابو خلاص مادام راتبه دوا 500 صدي هاد نخاري باش بو كو ابد شكي تهنا خلقي بيتشكاندن بل ام دي سبب ام ابد بربرسات ده قال خلقي ده داخل كان ايك دست چاكسازيت مازن كر چاكسازيت مازن چنه ملفن دي بونمون الفراكسيونات همي حزبكو حاضر بين ملفين نفطي بحث كري يعني ولا بتكو هم قلت بتما بس ابو موظف راتبته انا خارج شو لك باشا ام دس خوش شيلت كان بتشي كده مازن بت وكو برادر ادمت بيجن چاكسازيت بتشي كان بيجن بله بلا بتشي جيل معناه شكي باشا خو اما فرسكت رونيش تيجي وقت كان بتشي بس كان مازن بون امي سياسه خبره بدبل دكتور از دی وی بسیارش ماموستا کم ماموستا جناب دکتوری بجیتن اوی تعطی نکرن چاکسازی گو باش بو از باوری من جناب تشید گله لی قیرانش وی مازنتره یعنی اوی که تو راتبه ایگی کم کی تو بینی اوی پینگا وکه یانجی اوی خواه شارت نکه یعنی وقتی تو هشتی روژا نرینی خاری اوی که اجنابش متى مدرسه کی که اجنابش متى معلمه کی هشتی روژا نرینی خاری تو ایک جارینی خاری یعنی ما ام دی چه هزرل تکین از دی هزر کم بیتن تو تشتکی بکی قدری و هشتی روژا بید نه تو تشتکی بکی موچه وزیره کی کم کی یعنی اندام پارلمانه کی یعنی سروکاتی حکومتی ان سروکاتی از ممنونم درسته کو افتشتچی بس از ممنونم کو هشتی اوری نشتنه قدر و هشتی روژا بیتن زين شو يعني خو لوجيك وچندي فرض كتن يعني تو بردوام اگر تو گشه آبوری تو لیب و کولی دبی تو چش بینی دست بکی اگر تو چاکسازی خو بینی گندالی نهلی دبی تو وی چاکسازی صلاله دست بکی بر واجد اکودون داد بشه نواراس دا بشه ملت خو ولات خو بگهینه قناقه کی کو جانا با برف روی که باشتر و تندرستر بچی دارم. او چاکسازیانه هجی اولی بحث کنه هکر هر چندت همی حالت آن دا وکی اثناء البرلمانی ما بالام ابد او حوالو برادرت بردا ات همه حالت آن دا رنگ 10 میلیارد ابو حکومت تحریم ابو خزینه حکومت تحریمی بزفر انتبه کواتا 10 میلیارد دیسان بالگلویرینه یعنی پنگاوه که یا دست بکری جه دست خوشیه لیدیسان هم بجنه پنگاوه گلکا بچکه گلکا ساده دبیتن پنگاوه خورتر و باشتر و گلک سکترت گلک مهمی تایکو اگر حکومت حریم کردستانه یعنی ایک نمونه ما برخمه ده 2 ساله امل شر الگل رخرابه که تروریستی قاعدت کینه و همی تحالفه که دولتی جهاتی درست کنش همی رخی که وجه دارد و دارایت اینش ناف برن و ارزانل 2015 اگر چند و نبی بالام جدر داره گلک مصدر های
تخمین وان یا بجاوا 2015 2 میلیارد بفایزه که 205 میلیون دلاره امت هرمه که داید جین همه سکتر بردمی مد وکرینه و شما راجی سکتری هری مازون و گرینگ و یکوبیه نبون نعلت بو هرما کردستان مخابنی و جزویت بیجم مثلا یا نفته بو اگر تو یک چک سازی رازگوانه تنیت وی بو آریدا بکیه و الگل تاکت هرما کردستان دا بونمونه وزیر سامان استروشتی اگر تنیت وی دا نبید تخاره بیشته اوه ارقام خرل برسنگه هوا بالا پشت هنگیجی از هر وکی خوکم هوا وره سر شاشه تلویزیونی ارقام الگل خلکی باغ و که آیت حیوانات تو تچند روانت کرد اف روانت کرد نبو کیوه چی تاوه یا خریک اولیات یا خلکی در ما کردستان یه گمانه که جید کن مدیر جل سر همی الکنالت راگاهانه دا بحث الویرد تکرن که رنگ حتی دست هنده کابه دست هریمش دل گل ویرد بید کب روانه کرنه که نشرعیه یا نفته که اجدر وی آقا هری ما کردستان دا به هندجی ساخلمترین چاکسازی یکم جار اوه تو یا رازگو بید پروسا خواه سیاسی دا نابیتن تو دوریا و سر دریل گل و پروسه که و جاره که همی شریکن گل من جاره که جی بریاردان سیاسی بس از دیدم بریاردان امنی بس از دیدم بریاردان آبوری بس دست مدابیتن گوتارا سیاسی یا سرداری که ناول گلوی همه در دوره من بس از دیکم اوه گمانه که داری باشترین چاکسازی توی گمانه را که باشترین چاکسازی اوه تو سکتر پترول دا توی روناش کرده نظام که علی وصا دا قلم کو کنه ما کوبنوا انجمن وزیران فقط بس پارتی تدا بینه که همین های چاکسازی تهناتی و خلقی ناش که ملف نفتل شارزانه او ارقام تدبیجی الميديا تینا گوتن بس ازو تو هر دو و خلقی ما بگه تو يعني تو سنسع كيكاك عليكو هميش كالقلم داكو قرار سياسي بارتيا وقرار ابوري بارتيا وقرار نفتي بارتيا راستينينا كاك علي راستينينا ونلا على تجي نفط يعني تو وصل قلم ندى بالعكس تو نفتين نعمة القلم بدأ چونكي ابو سبب في شركات از نعمتك بيشم جنابته دست خودانه است حقیقت دائما بردیم هایی که اشی بس ام دی وی میزه دکین یعنی از دسته بیشم کوتا گوتی و از پوجی که شو معجبه بوم يعني وقتی روجا پانزین الهرم کردستان 900 و 1000 و زیاده ترجیم برمیل گازب چندی بو سی دائما الوی وقتی سروی 45 دلار و نزدیک حتی بلکو 5 جی بو بوانه بله وقتی کو گوتی هر بطاقه کا یا خوارنه ام دی نظام چند لترید پانزینه دینه تل پارلمانی گوتی ام دی بیجینه خلکی جی هر مالکا بطاقه کا خوارنه هبیتن یا ارزاقی مادم 5 موظف هنه بلا ایک کرم کتا دوامه چنکو مادم ام وی دینه خلکی بلا ایک بیتن بوچی او نفتا هنگی کو ساگران بنحصا داتا تفروتن بوچی ویگا ویان حفصا دامه بوچی ویگا وی او نعلتا کو سیدات بیجتن و ازوتولی مدحید کینو سرجین بوچی ویگا وی وصا ارزان بو ما مستا هر سعر اخویا پا اولا نعلتا سیدات لا صاني بو براخو بيجم نفط يا ارزان بويا بنزين اف سعره مايا اف تشتكى امت هاتين ناين دبا تفاصيل الدقيق بل انا بس بحسن نعلت ابو هكر ازان ازان كاك علي بوتشي قلت نعلته هكا وداخلي خدا خمي خلي زانت ولات خدا نفط ولات بيشكتي ريبه برنا خلاف السرهي ريبه برنا نفطيه ملف نفطيه وبترتر توجه اوكو وزاره الصامنه سرشتكنا شفافه نا نبرونيد بيشتغل كي خدش تتكرن خلافه او خلافه جي جاري بالنتيجه استعامل قلبت كما كوبنا جمن وزيران همي امزات كان الويس الجلا اختي كوبنا خلاص بل آماده بوني خلاص كان واسقط بارجينا كم يك قطره نفط الكردستاني هكا كجن نزانت بس نیا ببارش زانینا یکی اجتماعی کردستان شخص برای قباد طلبان ما صدای ما برای دیمایی که بچه کردیه کرده پی بکوید والله جاره هیوید کن او عقل حکمت بیتت روژه ویدا و پروسا سیاسی برف جاره سرکرنه که بچیتنه و دستخوشی بلام رخنه که جو حکومت کمه و کوچکسازیا اوجی بحث کن پشتی پیچ هیوا شنیکا دواره که گل که بچی دهات هیوی دانیم دستخوش دان سر برینت کو جاره سرکرنه خلکی ببته زور جان دکتور هکت تفهیم سپاس تنه من اوا کواز بیشم
خطوه كجلك باش بويا ليف خطوه تيرا هيفيا بردوامية. تيرا بربونا تيرا مناكر خطوه مازن بين بيش چنكو تامين كنا معيشه في خلكي برينا چند موچاكا ريجاكا دس نشان كري چارە سەنابێت بەس ئەوژی تهنێکێش کێنێت لێ تهنیا مەزن ئەوە کۆ ئەم نزیک گولێ ببن حکوومەتە هەرێما کوردستانی چاکسازی دیف چاکسازیە بێت و مەباوەری هەیە ئەو چاکسازی دێن. دکتۆر زۆر سپاس جەنابێتە کوتمێوان بوو گەلمە مامۆستا زۆر سپاس جەنابێتە کوتمێوان بوو گەلمە ڕۆیشتن گەل هەواجی هێ سەرفەرازیە بەلێ بینەرن هێژا خۆشتەوی بێ چەندێم گەشتە دیمەهای کە خەلەکە ئەڤروکەیەوە بەرنامەی هەوای ڕۆژانە ئێڤارە بادینان هیویت گەمەم شێوم پیچە خزمەتە هەوایین بەڕێز بکەین تا مهین و خەلەکەکە دی ژێر چاودێریە خودای مازن داوم خادراوە.